Ipnya supaya pibaroki paraloki para jorsa sisin cekane ka channel kisawayom paralokane ka poring ya keren syapang kasan percaya kane ka jelame khalaya ha ka bafilayo iya kine ki khindia sngi lami ka khubor syapang ka jingthmu jong ki laingut ki amal ka kongres ki patmu wan pesteng no bat balai penyaso sa ka parti NPP kine ki laingut kilong ai Dr. Celestian Lengdo i baca semarngar bat iba Gabriel walang de hakade kababu di kane pakalong ba nakaliang jong ka parti kongres kalak hot ya kita ki laingut bakin lai pensyai handrai na padang kita ki laingut tang marwei kata tang Dr. Celestian iba lalai pensyai handrai ki arngut kata iba Gabriel walang bat iba chas marangar ki klem lai pensyai sakal saka parti halor ketika khubor bat kepala pelong pat ya ka seng kongres bahkan suspend no lana ban ba seng no sipor kata hendrusnem yaki naka parti kongres kabamut ba katnya kajing pa seng jong ka kongres kan pelong pat yaki bakin om la syuk banyak hun yakat election kaban wan hausnam ad hajar al fukra naka parti kongres namar kata kajing ba seng kajong ka kajing suspend kajong ka kalong adu hendrusnem te paralok ladang supaya kene ki khubor let's say ka khubor yami ka khubor yarung ka khubor lek jonseng ka khubor lek nak ka seng kam da isu ka bafla ka politics namar kana ka jia om dai ta tang ka jelam ikhalaya han ka jiaru habaro ka wei kari India hakane ka video ngaku apat banja keren sapang kana ka sapang kidau ke baka kongres kala ai haba ba ikini ki arngut ki rangba kata kajing ba seng kata kalong ba kana kini ki arngut katung ki kasiti bala pha da ka MPCC bala sanda i kongwan suksim ibalong i general secretary jongka MPCC ila thok ba kadau kajing ba seng no yakine ki arngut kadai ba yalang ba ka taka anti party activities ke jongki long ba kata kajing jala persya jongki ka party ban kata kalong ba kile ajan ki jala jan lana association kamu ki jala ya penyadai bat ka NPP lana ba sarkar MDA but karena kajing like penjajan yang kita suka MDI kalong persya ya kataka ideologies but ka principles jongka parti kongres te habang yo kini kidau ke bana kalian ke parti ka aidau kata kalong ba kata kajing like penjajan jong ki ka sarkar MDI kalong persya ya kata ka ideologi but ya ka principles jongka parti tengah suku aban bu kajing keli hakap ya kan itu kenapa kum ki ba insyai ngapai ba baro si kata na do usneng belada bi baka parti kongres kayang ngimi thoshu hakano konong rim namar ba HKCADC ka kongres bat ka NPP kia trelang kat ba ka sarkar pan ka kongres bat ka kadai kaliang persya ya ka sarkar MDA namar kan ka sarkar layalam hida ka NPP kadai kalong ka bapen kulumar bahaya ngi pat ba namar ba kumno HKCADC via trelang bat ha assembly fi long diang persya kadai kalong ka wei kaman nalor kata larangi kenya ka jing don jong kini ki MLA ru ki balong ha ka kapor ki MDC HKCADC ki ya trelang ki ya taukam ki ya plankam bat kini bat ka NPP kabayalam ya ka sarkar bat hangtai ha assembly pat kilong persya te tada ya phairu ya kana kanong rim jong kajing ba seng jong ka parti kongres ya kita ki arngut kalong ba kilek penjajan lan ka association kamu ki adai barka sarkar MDA te ngasno ban bo kajing keli ba lada katai kajing ya jan jong ki barka sarkar MDA kalong persya ya ka principle bat ya kata ka ideologis jong ka parti kumno pat kata kajing ya trelang jong kini ki MDC hapo ki HADC kamlong pat kata persya ka principal pat ka ideologis jong ka parti but hakiji syala da jia baka kongres kayang halor kata ke nongrim namar kumbang ilayo hina ka por ba ka kongres ka ong ba ka NPP kadai kata ka BJP hame halaya kadai tang kata ka suri kup sne lang brod jong ka BJP ha kajalami khalaya telang ngasngau ba lada ka jia ba kisngau tho ba kata ka NPP kadai ka BJP balai pat kijat rilang HKCADC bat ka NPP balai kim suspend balai kim baseng no ya kita ki MDC
ki baya trailang hang tai ha ke HADC namar makiru kidaki taki representative kidai kita ki breu jong kasang kongres bat kidai ki baje daki pajba telah kita kisngau ba kata ka jingnya trailang bat ka sorkar MDA ka bai layalam kemar ka NPP bat kadai ke persia kata ka ideologis bat ka prinsipal jong ka parti kumno pat kata ka jingnya trailang jong kita ki MDC jong ka kongres sapo ke HADC kamlong persia kata ka ideologi bat ka prinsipal jong ka parti kana kalong ka pen kabom syai kata kanong rim jong ka kongres haba ka HADC ki ya trailang ki MDC bat ka NPP ki trailang kat baha assembly piong ada ki ya trailang kamlong namar kalong persia ya ka ideologi ka prinsipal nah kata kadau ada ka kongres ka kwa asyawan pau hau pajba kum kata ka parti ka bayeng hakanong rim kabayang kata ka nong rim ka basyai bat ka ba kum ki pajba ka ajing senia baros kata ka jelang asngoba kada iru hakajo ka porban suspend no ban ba seng no ya kita ruki MDC ki ba kersiannya ka NPP hapo ke HADC namar ba makiru kidai hijong ke parti kidai ki representative ki baje deh dagi pajba bat lada kisngau ba lada ki tailang ke parti NPP kan dai higaju ka rukom nah kata kada ngasno ba kan gajing la jong ka kongres kumbalong menta ban ba seng halor kata kanong rimba kalong persia ke parti namal bakai penyajian yang bat sorkar MDA mas ngoba kalong double standard dan kalong ba kim kam syai kata kanong rim ke bakiyeng kanong rim ke bakiyeng namar ba kada ya ki trailang hapo ke HADC ki ong bakalong kam lelei ra kat ba andi trailang hapo lada ki yajan bat hapo sorkar MDA ki ong omlong namar ba kalong persia ya ka ideologi bat ke prinsipal jong ke parti nah kata kadau lada ka kongres ka kwa ban yo syai ka jing senia jing pajba ang ngoba ki hab ban jubab bat ki hab ban pensyai halor kan ka hukum ha kan rumo balai ba kajing trailang ki MDC bat ka NPP kamlong persia ya ka ideologi bat ka prinsipal jong ka parti kat ba lada ki yajan bat ka sorkar MDA lada ki nya ki MDA bat ki yajan bat ka sorkar MDA kalong persia ya ka ideologi bat ka prinsipal jong ka parti te tangkane paralok ngai ba lada pidon kanu kajing perkhat kanu jing sneu lada pisngeu hab lada pimsung ya hab kira ban komen sapo jong ka video te tat hado video sembiang ha ka wai pat ka video kublai sibon kublai si hajar ngo